Ka neri abantu nakwakira mu program yaitu eyabura izoba rizoba twakwakira aho uri kurebera Sky TV hona okwetoro rihanga ryona nibanyeta Dativa Katshabe ahabwa program eji eyabura omukuru egendwa bwira program eji neberi ya Sky TV burwa mukaga shaisha tuzekiro okutashaha ina ezekiro kandi neberi ya Radio 5 kurgasha ha ishatsekiro kuzashaha ina buri Sunday nabwo cyo nikutangira mu program eji eyabura omukuru ninkushaba kandi ninkweshengereza ngo umurebe wa Sky TV aho hona amatugawe namishaga byona bitege Sky TV abantu abakora bitoro kutayayisa ninga shabara kutayayira kandi abitoro kugamba nabo obwiro bwingi nibabamba tikize imyaka mingi munonga kandi wakukira burijo agabana kukizo bwiri bwingi no kumanya nabwo cyo nicyo turi kwera bwire bwaitu program eji kugira ngo tuganire n'abantu bakuru abantu abo batugambire emwe bituri kumanyaho bice ninga ne bitari kumanyaho complete and also konka twijantu biyega okuregerera ombegambo byabo nabo ekyo program eji negenderera ebintu bingi munonga konko kusingayo no kwegesa obunde nemtre obunde nemtwarize obunde no kwenseri kugenda obunde no kubyabeire biri obumwente bimanya ntubishomo mu history abakuberho konga kandi history kwe kwikerema nicetengesa nabo kujya tukaza home practicals nicyo turi kushikira abagurise bakatuganira kandi bakatugambira ibo bari kumanya itwe bitari kumanya kutukubereza umutima nibasa kugira aho byatisenyenca kare erizoba tuyino mugenyi weitu kandi owishemwe omugurusi weitu omuzehire weitu okurga town board ya Rushere omuishaza area Nyabushozi district ya Kiruhura owishemwe George Wilson Kaguhangire enwe tutayayire rizoba nahabwe cyo ningushaba nko kubora hare na TV yawe gishehi tuganire nawe kwisya obutaratere ahamuhero no wishemwe no mushomesa omutendeke ko kugamba hari George William nk'umukitreka kito George Wilson no mukitreka kito kiturumweke bakugira ngo haze shaha zagize zozumanya ngo wamukerereza dokumutunga haze byo byona nibirungi abo kubukintu kuroza kukikoro kargaho nabwo cyo ningushaba guma Sky TV kandi tukaganira hamwe okwisya obuturatere ahamuhero nabwo cyo weshemwe twakwakira kandi twashemerwa no kukushanga omuka yawe twashemerwa no kutwakira twashemerwa no kushangaho ombwiro bwitobu omuntu abenangira atabantu abakura b'emyaka yatukiraho munongo wo kubasa kwikukebuza okajyo tubiteki akagamba amazima abahoire mutubakira mubingi mbwene kutukureba roho nabandi bagenzi babakiro turansimara hanga munonga nabwo cyo twakwakira abari kureba Sky TV nabantu bengi munonga tukabende kushaba ngo baramutse mu rurimi rwaho rewa kunda uruko basa kora kukira rero stand cyo program yitu nanye nashemerero kubareba kuntaya iro makagani nimbara mutse mwene abampurikize n'abarukundeba nyenda kugamba hone mukake esaha naje bahereza ngutuganireho okati nyine manu menshi kuguma hana imwe nije kora ko kubatsugaho Nogo wishemwe George Wilson amanije no make emyaka yene ija kugitugambira konka yatwikiriza kandi yatukundira yatuhereza kayira kangu tuganireho nawe wishemwe George twakushangaho mu town board ya Rushere tukumanya aha hori no buzarwa bwawe ngahati nazariro nkazarwa ishembore amugongo mbuya amugombora ya Rukushuru uko nyina zariro kandi yo kukerana kurire nkejana rega yo mwaka kumwenda makumyana ukugara kwisha kuno yankore ukazarwa muri Shembabure niyo wakurire wakurire karga yo nyine myaka 13 ukazarwa omuguswari betasitana kawamara na mawakana yato cyartaba abantu bayo yabazaire banje bakakuzara wenka kazaro nyenka maoke yabera rije kuzara mbere bike amyaka mike yabo akataka kukoreseza mbwenu omundeya eyo mukayikuru ukargamo nyenka
konka oyina abandi konka rwagima tata kaisha yashwere yazara abantu bana na hati bakiro yazara aboje ningabeshye na tata ha nangwa abishiriho wengi aboje babiruhunga wakashatu akafu nofa yaba wabatugambira nabo nofa yo nabo wabatugambira nimba bagambira barho harho George Sapu ari Gomba na tukana na wali Gomba banyanyazi abandi Kamurago Bagatege Mbashange abo banabo bashobora kwigomba rero niyo bari kuwahereze ukazarwa mwaka ki ukazarwa buri kwezi mukaga December 2017 imyaka nka 9 na ati ne 9 ne tado gurungwa 9 mukaga December imyaka 9 na mukaga emyaka 9 na mukaga hariwe George ne manyisa ki nogamba cyuko kumanya emyaka 9 na mukaga kurra hati no joto mwaka guru kwijana imfite emyaka 9 na mukaga umuri wo mumagara no hurana kikumanyisa hoki ndi kumanya cyo kumusa ikindi kumanyisa abantu abamwe ndanirga mburizo abantu abandi no bafa iwe no cyesimira mukureba ngo urahanga kikwire emyaka ejo yenda gumenkero tazo umuntu arenzere gwafa yenda gumenkero nindebe zitaho munsi kaptosha naitontuwe nango bokiriho naitwa beija haneshara yitu ngo bokiriho okashomaho nkashoma kashoma katandikisha dero kumwena makunyana watandikira ngari katandikira ibanda primary school okazarwa igomba ishomero watandikira ibanda tataka ya Afriki tindazari igomba nkazarwa shembaburi nkazarwa ibanda kusomerayo abo kubo tataka yarigereyo tukaba turi wa mwanje weno manyabantu barisabente bakagenda barisabatyo umwaka 2017 bataharwa mwanje tuwagumayo rwa mwanje wanyuma twaragayo twataha kitagwenda uko tatariho yantwarije mu ishomero y'ibanda ukatarikira ibanda umwaka wa 20 ukatandika ishomero y'imyaka 10 no kurenga 13 kanye ni 13 ubu mukamugenda ababarisa bente bakaba bakira kufuruka kugenda korondo bunyatsira bezi bakaba kugenda ene wa bakaba batagenda ngo bakaba batagumamo umwe mushanga mporo umwaka gundi ubudo bushanga ishyamba bure ari aho nari sentence ya pastors okufuruka kugenda umyanya ejo hino wabira bagambira ati muzaro ubunyatsi no abantu bakaba bente bakaba bakweto kutata batata bagenda kuza kureba ensenunge n'ubunyatsi n'amizi ninge yenteze kugomokera kiyabara hareba agarika yuda wafurika tashe akigenda nabandi bamukora n'abagenzi bamukora tabafuruka ubundi bafurika nabo okatandika ishomero nyemyaka 13 ishomero niri hano kirijwe rwatandikire mu Rwanda primary school akaharimo abandi bana b'imyaka nke yawe ninga ni wagirira umukuru baba bankira abuko imyaka ejo okushoma captain limit wabera yendera azumushobora obene 20 obene ngai akahataro limit obu ozo mwishomero kabotandikira mpiwana myaka ejo ninga bakaba bagurutse bane primary one kugenda mu order wakaka ibana kayine bina mukaga ukugumuza mu kolga class 1 ukishobora heze primary 6 so wahereza ibanda kahereza ibanda mwaka 2015
Mwaka n'go gwali gwete mwaka gw'ekiteerezo obwabaho asikweke y'amaanyi mu Uganda. Waheze ekibiina kya mukaaga? Ekibiina kya mukaaga naza Mbarara High School. Niyo washomeire senior 1? Nto nashomere ku secondary 3. Secondary bakari bazeta secondary 1, secondary 2, secondary 3. Secondary 3 niyo beri ya mheru? Niyo ya mheru. Wabere secondary 3 oza musiya secondary senior 4 milibuga niyo yabere nka niyo senior 4. Okay. Waheza secondary? Naheza secondary 19 nkatandika Mbarara High School kuwendana na mukaaga narigayo kuwendana na mwenda. Kuwarga Mbarara? Nariga Mbarara High School tinatunyere mukisha kweyongera kusoma omu secondary naza mu teacher training college nazanya Mukono teacher training oli kusoma obushomesa grade 2 naza Mukono kuwenda 5 nashoma emyaka 3 naheza kuwenda 5 kuwenda 5 natandika okukora kuba obushomesa. Abantu abakare bona ko babere baheza kushoma secondary ya kashatu ne yakana baza omubushomesa niyo profession yabereho yonka bayide? No, twatuze mu serikali abo police bakandi makira kuze mu police abamwe bakabaza East African Railways baza kora mu Railways je niyo mirimo baza mu veterinary baza mu medical kushoma medical assistant n'imirimo nk'icyo. Ninga kuba karani aishaza kuba karani agombora je niyo mirimo yawe rero. Ejimirimo yone kabere hukonka wenji wacuza nyiro kuzo mu bushomesa kandi okunda bushomesa kandi ukunda munongo bushomesa kandi abashomesa barasibata nibarebekaje nawe cyo ngakora rinyite ngangu naye mbo bushomesa ngone wobese mate najene naza omushomesa. Okay, so wajoininga Mukono Bishop Taka College Mukono bakaba kushomera emyaka engaki kushomesa? Emyaka 3. Wajishoma yone 3 wajeza? Najeze mwaka gwa 5 nawe warga omubwire bwo kushoma hato waza omufield waza kora ukatandikira ngahe? Katandikira Rutoma Primary School Kashari. Naza Kashari kuwenda 5 washabayo ninga bakaba? No, twatine education officers nubabere bakutubahe bayenda nawe cyo bakantumayo nkagenza kutandika primary 6 yabo naza yo kuwenda 5 natandika primary 6 yabo. Watandika amashomesa primary 6? Omu primary 6 obu watandika 15 abana bwashangire mu haina bakiro 5 haina abo washomese notandika abakiro habo rukumanya abandi bakafa ka professor Karigire abana banje ka Reverend Ganafu arimba rejo lingira ngwakiro abo no bana banje binatandikira nabo na Lieutenant Kano Bugobya Mugenyi ari gombo kulingira mwumvura akarombro bya mini niwe nakoro wishirika amai abandi tiche ya romishyo mwe arishemije ka mwisho gonna shoro mwame oha yamta muna kate shumbo go yom parliament jeni na woka mshanga hobu wabe notandika nubu watandikira kushomesa bana banje natandikira okorgomo nabandi of course okorgomo omukusoma obushomesa okwija kutandika kuza mu field nawe okobomanyire hariyo ko oryo mwege noshoma
hatu wargayo watandika okushomesa taine koko wateganisiibwe mu kutandika mu kushomesa bizibu nk'ebyo abantu bavuga no mu kutandika mu rumogona of course kandi nteko kugira ibizibu nk'omwana kutandika gukora ataine kasente kona ariyo muro kandi nteko kushaka ikizibu nyende cyo kitanda nyende mufarso nyende ebintu byona sefariya sani ibikopo ebyo kubano yete ngomuka nabo icyo kateko kushanga ibizu kandi notandika utakagize kandi notandika usaka tunyere sete yone ngashanga ikizu nashireyo cyo kubanza nkantine cyo kuki kandi nkantine gukora aho kubyama nashangayo ubushomesi umwe umugenzi majeri yanyeta tugumuriyo wanjye naguma nindi wowe yantize kitanda nagura umwenda nagubaziza nko mufarisa natamu nyatse abana bari batebo mu shomero nabikozesa ko mufarisa nataho bushuka bwanjye bundi lakaburagiti tingira kabelika tingira ekikopo kose kajana ekikopo cyanjye gishomero natandika ati abana abo watandikira okushomesa wabatugambira ko washyiraho ishomero abashomesa bo washangiriho bagenzi bawe nabo haina bakiriho nkayo hati umwana mpambara ubwo mutabari nakora mu radio usaho no mu rugo bakoza pambara yishakayo ubwo ngamushangayo abandi bakafu aho watandikira okushomesa nho wagumereye no nkashomesa aho bwakaguma bwanyuma bwakora tsiri hatari nena bampindura batwara akazi kutandika primary 6 yabo nabo bakabaha primary 6 naza akazi natandika primary 6 yabo umwaka rukundi atari nena nkashanga yo bishop betumurogo leti betungura nko mushomesa ninga nko nwabera headmaster okay namushangayo twakora hamwe atanu nena atanu bamutwara mukono kusoma obwahore baba ninya bahindura headmaster wakazo nawe wakazo waheze imyaka ingahe headmaster wakazi kamala y'imyaka atanu na mukwaga atanu na mushanu atanu na munani atanu na mwenda bantwara gukora promotion kumurikano Lawrence College Boroboro lango natahara warga hatu warga cyuruhura by then naza kushomera yokushomesa secondary buriye kano ushomesa mu primary hatu waza kushoma yokushomesa secondary okay wajishome imyaka ingahe kashoma mwaka gumwe nabigayo natandika kushomesa mbari high school mwaka gwata nkaga nashomesa mu mizi nkabiri goga bantwara kutandika junior secondary kawe bakwetangana high school ninye nagitandikira KTV iraka neri abantu program ne yabura umukuru dativa katisha betinka simire ngo mazina ganje ahawa program eji eyerizoba umugoroso witu George Wilson kaguhangire niwe twabatuye no program eji konka ahabwembera namana gabukuru no kurwara naki umwene basabuta mukiriza ko yongera yo kurengaho konka ntubaraganisa ngo haburizo bakatibe tkomera ugundo muruno tujya kutandikira aho kwararije kuterera yagaruka mwamani yabaje tujya kongeraho kutugambira kashomero secondary akereza ibyafaye mugira ngo akereze kanisa umwanya ibyafaye no bigambe bintu binji munonga haruwe nahabwe cyo nibingi bituje kubongeraho kwaragarike amagaraje gaterera icyo rakore barebuka kweguma ngo yekumire ahari Sky TV iraka neri abantu program nabajeta eyabura umukuru ndadativa kacabe abo program yerizoba mukama agumeneyimo